clear tu te chibai le vekule tuntrum kan video chuan Mizoram Sarkar Rural Development Department waya Group D le LDC Hnaruak komte kan bi chiang le donani RD Department waya Hnaruak komte Group D post panga aruaka LDC post panga aruak bokani Group D hi Provisional Employee PE kan ti thin kha ania ala nget chi alawa kumsari nu vela nget turang chi post kha ani LDC hi chu regular basis a ngetani dona atira tangin hlo hi a fulin an langal donani hlo chungchang Group D cheng sangkhat le zakua an hlo dona chu 50% of pay level 1 ani donani a nge huna khanin pay level 1 singkhat sangria da tanga singthum sangkwa le zakwa inkar kha an hlo donani LDC pay level 4 ani a singni sanga zanga tanga singa sangruk le zariat inkar an hlo donani thiam na ngai te han en leila Group D na dil tur chuanin class 8 pass class 8 le achung lam pass te tana dil thei donani tin employment exchange registration ti nge kha angai ni employment card kha nei nge angai ani Mizoram middle school standard chintal thiam angaya computer certificate DCA CCC CCA kan tiang chi kha angai lo thungani LDC na dil tur chuanin class 12 HSSLC pass angaya computer certificate DCA CCA kan ti kha MSCTE Mizoram State Council for Technical Education waya affiliate club atanga zirchu angai donani CCC kan tiang chi kha an pom don lo tina ni chu tin typing speed 30 words per minute thiam angaya Mizoram middle school standard chintal khathiam angai tel bokani Winzo hi lo melset to em Winzo app sa hian game hrang za chuang lai oma Winzo team mania kan lutanga kan game tu apiang kan khel thei donani hetiang hian en tinan ludo game kan khel du ni chuan ludo game kha kan select anga midang point an ron join venga ti chuan game kan khel ho donani A few moments later nena kan changani chuan poisa hi kan account my wallet tia khanin aron lutanga chuta tang chuan kan withdraw to mai donani chutiang zel chuan game dang za chuang lai kan khel theya kerom cricket pool kan ti te po kha kan khel thei vekani Winzo FC lo download la poisa lo hlo chok veng che app link chu video description a hianin ka da e kumbi thli han en leila Group D le LDC na dil tu chu kumsom pariat atanga somthum le panga inkar an ni turani a STSC kaini tribal ta tan chuan kumsom li thleng ta na dil thei donani ngai hathiam na om donani dil dan tur han en leila dil na form hi Directorate of Rural Development Establishment Section Chan Mari Aizola voin February ni rukatangin thale March ni ruk thleng alak chhuat thei donani tin Rural Development Department website rd.mizoram.gov.in mo mizorural.nic.in online in dil na form hi download thei ani don bokani online atang kan download ani chuanin kan print out anga ti chuan form kha kan fill up mai donani kan dil na form te hi Deputy Director Administration Directorate of Rural Development Office Chan Maria Izola thelu tur ani dil na form thelu thei ni last day chu niruk thlathum sang ni le som ni le pathum thale March niruk thleng ani donani application fee Group D postan application fee omlova LDC post dil tanero khachuan chengza le somnga STSC tan anianga general tan chengza ni ani donani LDC le Group D post hi adu tan chuan adil kop thei donani selection process an en leila Group D written exam om don lova personal interview mangalak tur ani donani personal interview nei hun le hun turte admit card te hi website lama le kan phone a SMS te in riatirna kan dong dona website lam khakan lo ngai event thin don nia LDCB ki written typing test the interview om dona written exam syllabus an le thuak ila paper 1 general English 50 marks essay 25 marks pre writing 25 marks te anianga paper 2 a hianin general knowledge GK 50 marks simple arithmetic maths 50 marks ani donani paper 3 hi computer test anianga MS Word 25 marks MS Excel 25 marks pagemaker 25 marks te ani donani tin paper 4 a hianin typing test 25 marks om don bokani minimum qualifying marks written test bi ka khanin 35% ani donani 35% kan hmutin lo chuanin kami typing test te interview te kan ma chon thei don lawani
written test typing test atling te hi parcel interview turin ko an ni le don ani khakha kan hria da tulani Mizorama computer zirna hlunber kumsom ni chuang computer zirna local puito na fingertips computer academy chuan kumsa ni le som ni le pathum session tharatan admission ahong le tanta a sorkara le mimala ai zonatla ka zir chuak mithanem tak an nei to ni government approved institute MSCTE Mizoram State Council for Technical Education waya affiliate thlap an ni bokani computer course hrang diploma in computer application DCA 6-month course certificate in computer application CCA 3 to 6-month course paka mani duang ang course zir theina alom chewani class timing hi zing lam dar rukatranga zan lam dar sari inkar ani a admission hi a free ani kumsa ni le somni pani khan batch 1 pass percentage 98 lai an nei theiani admission ti du le hrichiang du te tan fingertips computer academy Peter Street School Puikon Aizol contact number 82580774009 88373585519 81310607773 85751788464 email fingertips199@gmail.com ate zofia thaireng an ni e